بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دارستي بلان تبوي إمها دبيت أخنا أختم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا أرمم مبدل كلي خطبة إنجي مولين برنامج كايكيغا إغتون أرمم ميرا مبدل كلي خطبة إنجي باويسونا برنامج إكيغا أرممنجي برنامج شيدول من هم كودا كودا بدلين أسفا إغتون أرمم ميهارو بفلون نمی پروگرام گنستینی کوم آت دوه هیگره گندو اشکون اگدی بایا آده هم آمین میهار میادون فشیگام هم تی بفلون نمی پروگرام گنستینی کوم آت دوه هیگره گندو اشید جه آمین می پروگرام گه مگندو مقصد کی تی بفلون نه خطبه گه هندان آکولدی بای مهم معلومات حصہ کل مایکی هم افده دارن بای سوال تو گه جواب استی بفلون نه همه گنستینو أرمن كم هفتة جس برنامج قاعد بيفرون نمي موضوع كجستني هكور خطبة ج موضوع إقطم هفتة ج موضوع كي تبامي هني لوبي وأخون تك كم جواشه أرمن ج ميره ج برنامج بعيرو ده جنواني الشيخ شعيب نادي شو وربنا مهبين هاتشكر شو أرمن مي هفتة ج هكور خطبة ك مي يتي هما مي كوري هفتة ج مي مدينة الشيخ وداعين دبي خطبة ج أما دبي ثارو جماعة تدين برا mi algondanana wara muhimmu message almenna hama libigenda khutbaa mide alnama mi khutbaa furatamas alnama ufedunu sualaki mi mistakunnataka almen mi hituga waraginen eba hama mi ekikala shakkutaka wahumtaka eba ufedigende ege sababun hama mi e shakkutawge sababun ekaku anekaka munu jehi nuniyam e nafrat ufedigenda sababta medurigende أنا نفذ سؤالك ميغوتا ميستكون هي صاف كرمكي كيها مهم كمتو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله من لا نبي بعده أده ميستكون نامدو هي صافومغه أرغون بالاكمغه ونينم إسلام دينوغا مي ورب بودا بارولوا كم ورب بودا شيء بنيما أما ورب بودا أصل حقيقته إسلام دينوغا إكمكامدو باروالا فإكمينه එකකු අනෙකකා මෙදුග මේ එම් මුස්ලිමකු අනෙ මුස්ලිමකා මෙදුග හි සාෆ් කොමතු එයන්ගේ බොර වරබ්බාවර දදීල් තබ්බසස් වහගේගතු එගතුම් බලාකමුග වණීනම මේ එම ෆුරතම කමක මේ මීස්තකුන්ගේ මෙදුග හසද වෙරිකම් උෆෙදුම් නුවත නෆරතා කෝෆා උෆෙදුමකි අස් වහගේගතුගේ ෂයිතානාගේ කන්තත්තෝගේ තෙරෙන් හිමෙනේ කම දැන් ඒකි එවස් හාදෙග මේ ඒගේ ذاتුගේ ඉන්සානුණන් ඒගේ මන්ෆායි හසද වෙරුවා මීහා එවස් ඒගේ සබුන් එවස් මන්ෆායි කුරානේ කමෙන්නෝ අදි අනේ මීහා එනගේ හසද වෙරිකම සබුන් මෙහි මුස්ලිමුන්න ගෙල්ලොන් දී එන මෙදුක ගෝස් කොන් එකන්ත කුරුන් ඒ හුරිහා කමෙග්ගේ ගෙල්ලොන් අස් හගීගතු ආඛිරතුග ලිබිගෙන්දානි හසද වෙරුවා මීහා නොත නෆරතු උෆෙදිෆා එමිහෙගේ හිතු උෆෙදිෆා එහෙම මේ අස් හගීගතුග ෂයිතානා උෆද්දා එච්චෙන් එක කණක කමෙදුක හසද වෙරුමා කෝෆා උමා නෆරතු මිකන් කමකි මේ හිස්සාෆුම්ග මස්සල බලාකමුග වණීනම අල්ගොමන නංගිගන් දවර රීති හාදිසයන් ඔන්න නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ මේ zamanuge hinge hadisay ei ekale fone hadis kurban eddohku mi doru mi miskiduge ekale fone inde eshena wadan hadis kurban mi doru miedu wannani swargawanta veri den ashabe kalum ballan tippan mi egetere kommes bekalaku mi ode gannata fenna danike devana duhukes rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurban mi doru miedu wannani swargawanta verike hama eduhus mi ashabe kalunge tere hama kuri duhu wadagenno bekalaku mi wadagennoni e doroshe hama egota gos mi timmana duhu kos egota hadis kurana hama ebbe kalaku kuri hadu kos mi wadagennoni den ashabe kalunge tere etanuga ishinda wadaginne ebbe kalaku mi wadagennoni e bekalege ge wadagen dalwan timanna ya timannage mi bappa demedugo wani nota masalejje betimanna migega madukollumuge hudda libidane heyye mi tindu huwaruge muddataka den egota dennewima mi ashabe kalku mi wadagenne asu hagige beenuma ki koba e gos dirasa ko belun wata belun kura hewamari ki kobato mane ehe kalen haassa wani kinetto balam wegen ekamuge niyatuga mi manake ekahada dirasa ekkuram wegen algon mismanuga mi algon mamke hewkan kamuge teren kurani kon kametto dirasa kurame mi nubakan kama farnuma kanno ekal farnuma menno ege wada den ituru evs hewkame kuratane nufenne nufennati den ebe kalaku mi dannawani
mi timanna mi ge hormugo muddat hama wi timanna mi wadagen niti rasul sallallahu alaihi wasallam meni mi gotaka kale faana behe gotum vidalu wima ei kon kihene vegento timanna me nokura heyomalaki kobato bello mattaka den komme kase ashabe kolok dannawani feni wadagati timan kale faana kurabba heyomal tan ituru heyomale nokurabba den yefogo irukol gonnom fo ashabe kolok dannawani timan kale faana kurabba ituru kamen ebote ei regandu nidan oshotumge kurin timannage hi huriha muslim ahonna aftunna meduga timanna hi saaf koffai timan nidan oshonne envima e asabe kaldanani ei kamuge bedewani rasul sallallahu alaihi wasallam kalifon e suwarge wanta veri kamuge vidalui sababaki ei kamuge ei ehem bekalu nukura tafato amade eka bekalu kurawate envima mi hadith belim salgun mane wenge em muslimo kane muslimaka meduga komme duha kues ena nidan oshotumu kurin ebe jeheka muslimunna medugo enage hi saafu fonna e otumge maakkama matiyerikan ekamaki ei ege sababu mihaya suwaruge wantaveri ekamuge vegen daafada mativeri amaden ekamaki eki ade komme mihaka kuladana vegen wakame vesno namai sekon koffi kamu gonne ege thawaba dharma ha mativeri adis mige turum hama warak gina guna dalil tange bohore ekama dalil kura egotun ed dalilaki ei mi kirit qur'an Allah subhanahu wa ta'ala wahi kuraba alladhina ja'u min ba'dihim yaquluna ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقوا بالإيمان إبامهم دعاء قرآن إبامهم فهوغا مانك هيو جيل تك فهوغا مي آبايكم ميهم إبامهم دعاء كم غبدانه ربنا اغفر لنا تمنى منك فافتا حدا بدكره برسكلا كوي فسواده ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان أتمنى من فهوغا إنه تمنى من برن كوريغا تمنى من برن كورين إيمان كم غهولوري timanna menge ikhwanu nota timanna menge ahun mihstakunge faafata fusawa devande ifadange bekadu dua kurabwan wala taj'al fi qulubina ghilla lil ladina amanu adi timanna menge hituga emihunna meduga mi nafratu kame nota mi kofa timanna menge hituga mi nulabwande ifada ebekadu dua kurabwan envima ei algonwana mi ayatum sebengi gende mi mu'minunge sifai kan ei mi emihunge hituga mu'minunna meduga furtama kamaka mi vetuge gossawa nota mustaq puriga olunu mi mu'minunna meduga algon menge hi saaf kobbe nota emihunna hioduwa kurma ke mu'minuge sibai hama ya ekiga iman vi mistakunna meduga hituga evves khala nafrate nota ruliveri kame nubevu man ede emihun duwa kuran kame mi ga algon ne engende mi de hadisa bana furtama kamaka hissaaf kurmattaka mi alugun menge komme duhukuwes alugun kuranjehe amadekkan ade yaikiga ekama duwa kuruma ves alugun menna miani kirt qur'anu go rabbada baro aluwa ade shede mi alamenge mi mujtamai kuriyaragen diumattaka e mujtama terega hama mi heyokantattakan amurko nobayakantatta manakura bayko sepati benje alon ofde suwale ki babbe from sama mi ipulon arawdagan fana kannenge mi fada kantatta mi munkaratta mana kuruma yokan kama amur kuruma ki ilmveringe mi kameke one ebe fulne mi ka kanta korawan alome mi muslim mujtama egga mikan waki ilmverina khassa wegen vetu yokan kama amur kuruma munkaratta mi nahi kuruma ki mi islam deenuga warabboda ekamaka barolu wafa kame adi mi ummatuge mihun minge mi khassa wegen wa sifai gotuga kirt qur'anuga Allah subhanahu wa ta'ala bayan kurabwa fa sifai ki mi ummatuge mihun emme heyo ummekkamuga wegen dia sababek gotuga kirt qur'anuga Allah subhanahu wa ta'ala mi bayan kurabwa sabaki heyo kan kama amur kurma no bakan tatta nahi kuru heyo kan kama amur kurma no bakan tatta nahi kurma ki evves halige eki ilmeringe boluga izimma no hamekan heyo kan tatta amur kurma no bakan tatta nahi kurma ki emiha kal libigem wi minbaraku nuwate emihakan egigen vi minbaraku emihakan debigen vi kuladana kam komme mihega maccaves wajibugen wakam adi islami mujtama ekkamuga waninam ebe onnan jehe heyokan kam amur kuna adi nubakan kam nahi kura bayaku ebe tiben jehe kam egotan kirt qur'an Allah subhanahu wa ta'ala anga waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar tiyabami hunge teren tibeshe ummatege ahulwere nota bayakumi hun tiyabami hunge teren tibeshe ebami hunge zimma nota ebami hunge wazifa ekkamuge wegen gossamiyani ya'muruna bil ma'ruf heyokan kam amur kuru
adi wayanhauna anil munkar ade yakin munkarata mahu mi nahi kur denga Allah subhanahu wa ta'ala angana wa ulaika humul muflihun ebami hunna kiye ei kamyab wana baki manaki qiyamat duwa ade duniye gavis kamyab wana baki ebami hunna heokan tattaka amruko nubakan tattaka mana kurami hunna mi ayata balad malgun mane beingende ega faduna hama yaki gen hadis pasful gannani mi komme mihakos mige teriya wadigen daaka e hadis pasful man ra'a minkum munkara mitanuga mi asone man ra tiyaba mihunge tere mihaka munkarate fenijjekam gawninam mi lafzi ibarata belikamuga winames mi as miwani ammu uriha membes mi shamil wagotan ammu wagotan mi hadis pasful bayan kura man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi ekam badal kura shaynaga atu ekam badal kurasha mana kurasha kanu manaki badal kurasha buni meg manaki e munkara nukurwe kalu gotakan halatu badal kurasha misalaka mi munkara kuram midani misalaka mi hum nalibe huswagutu boduwe genwate qur'ane kamen netige hem vechchi kam gonina me hum qur'ane amal take nuwata qur'ane kantattake bayan ko fe mi hum ekam badal kurasha fada gotakas me komme mi hakuk macchebes aam wegam wagotam me ade fa illam yastati fa bilisani e enen e atun ekam badal kurwen neti nuwata nekkamu gawaninama enige dulun ekam mana kurasha fa illam yastati fa biqalbihi ene evorum besnuwa kam gawaninama enige hitun ekam mana kurasha wa dhalika adhafu al-iman adi ei iman kam gemme kudami wore rasul sallallahu alaihi wasallam hadis quran hembima munkara mana kurme kimi komme mihegge macca komme farudegge macca komme muslime ki ba hunnan je sifai ena kamiyabu mihekkam qiyamat dum vegendani veseru emme kudami warun ebeje enige hitun ene mana kurasha දැන් අලුත් මෙහෙම බුනේ වර්ගින බෙෆුන තිබුණ හිතුම් මනාකොල් දෙමෙ මුනිය වර්ගින ෆාරම දුලම් මනාකොර වෙනස් වාගේ මානකි මිසාලක අතුම් නොත දුලුම් වෙස් මනාකොර හුන් හාලතික් ගාවෙස් හිතුම් මනාකොර කිය වෙස් කම නොක හුන්නත වෙෆෙනිගෙන් දැන් උන්ත නාද ඒ හාලතු එනමච ෆුරතම් වාජිබගම් වනේ මේ අතුම් කුරු අතුම් දැන් එන්නේ නැති අතුම් කුරෙවෙන් අම එකල ගිකම උසුරු වෙරි වනේ එකම උසුරු වෙරිවා මින්බර මිසාලක ඒ කුඩදාන කියන කොෆි කම නෙන බොඩු ගෙල්ලුම වනේ නවත ඒ පුරම් බොඩු ෆසාදෙන් උපෙදෙන එහෙම වෙජ්ජ කම ගවනීනම දෙන් දුලුම් මනා කොල්දාට මොනෙන්දාට තික නුකුරාෂෙම කුඩම මේ තිකම දුරහෙලි වාෂ එමින්බරස් පුනෙලාෂ දෙන් ය ෆහුග මේ ජෙහෙනි එන නැති හාල්ත බස් පුනෙවෙන් එනක ෆුරානෙන් නොත එනක මුදල අඹිදරින නුරක්කද බිරුවර කම නොති එමින්බරස් පුනෙෆිකම ගවනීනම එහෙම වෙච්ච කම ගවනීනම නොවත ඒපද මේ මජබූරි කම වෙච්ච කම ගවනීනම දෙන් එන හිතුන් එම කොට මෙනු මනා කුරාෂ වරගින ෆරස් වගේ ගොතු මුජතම ගින්ගා මුන්කරත් හම දුලුම් මනා කරවේ කාල මුන්කරන් ගින මුන්කරත් දැන් හාසකෝ මේ මිසමාන බලා කම ගවනීනම අල්ගොන මෙන්න මේ එබෝරි මේ මිසාලක මේ සෝෂල් මීඩියා ග වසීලත් බේනු කොගස් මුන්කරත් මනා කර ඒකම ඒක මානේ නෝ මීහ ෆදීහ කුරුමා නෝ මීහ අබුරු කතිලුන් ඒ මුන්කර මනා කර මෙන්න ඒ තුරු මුන්කර ෆෙතුරුන් අස් වගේ ගතෝ شاهدهم دمتي ينستي وهكذا مي سوشيال ميديا على من فينها ورجيني مي هكو مثالك فافا كوري نوني ما دكوروني إفدا حالتك جاوس مي إكان منا كرومجة بدلوك هما إينا فضيها كرومتكا سوشيال ميديا جا إتاكتي فاتورا මීහුන්නන් දක්කා එකම ලියෆයින්නනේ මේ ගෝස්කමකේ මෙ කරන එකම ඒන ෆදීහ කරුමුගේ බේනුමුග ඒ ෆතුරාත එෆෙනාම මී කොන්කාරකම මී අසුකිහා නුරක්කාතරිකම તો මේ ගොත මේ මුන්කරත ෆෙතුරුමකි අස්ලු හගීගතුග මේ මුන්කරතුග අහුළුවරින් එමිහුන් කොර මුන්කරත්තහුගේ වාහක මේ ඒ වාහකත මනාකුරන් ජෙනි ජෙනරල් කොන් අල්ගොන විසමානුගේ ඉබාරතුම් බනකොන ආම්මුකොන් මනාකුරන් ජෙන වකි මීහකු කණ්ඩාලා මී මුන්කරතුග අහුළු මීනකි මේන බොඩ ෆාෆේක මුජතම නුරක්කද බොඩු ගෙල්ලුමෙවා එනගේ සාබුම් අය මීහෙක්කම ගවනීනම ඉල්මර බොනේ මීහෙක්ගේ නම් කණ්ඩාලා හබුනේ විදානේ මේ මෙන්න මීහෙක්ක බං කිබාම ඔජේ එකමක එමින්බර නොදා මීහෙක්කම ගවනීනම ඒ අලුගොන මේ නංගල් මිසාලක ඉල්මර කුරන් අහාලු මේ වන දා මීහෙත්තෝ තිමන්න මීනක වාහක දක්කන් ජෙහෙ එමෙ ජේ දෙවල්ල දා මීහෙත්තෝ මීහෙම්බර මීනක වාහක ඒගොතන් අහාලා වරබොඩ යගින් කොෆ මීහෙක්ගේ වාහක සීදා ජහන්න ජන්ජන එහෙන්නුම් කම ගවනීනම ජෙනරල් කොන් අස්ලොන්න මුන්කරම මනාකුරු මිසාලක රාබෝ අලගොල්ම බුණගෙනවන මීන මේ රාබෝ මීහෙකේ නොත මීනේකී මී එහෙන් කියා නොත මීනේකී මී මිවෙනි ෆාෆයි කුරා මීහෙකේ නොත zineega faahish amal ko fori miheke meeneke egotak kiya waki farudun mi kandala fa mi emiha ko fadiha kora gotan egotan e wahaka dekkun e dinuga nahi kora baafwaka me munkara mana kurmeno ege sabun as hagigatuga ilmar vidalwani mujtamo tenege itura munkara ta feturi
hafurata mi ruliverika mujtamo terega alawegen danekamu den bay faram fene mi munkara mana kuran misaka miyo kamiyonatu gadani daira bapune mi behe kamen nunenu ki kuran hinu behe kankamuge tere wannani mi vedanato misalaka munkara mana kurima nubehe kankamatto wade wenna no nubehe kankamuge tere kan kurin dia hadis ko te man ramin kum munkara fal yughayyirhu bi munkara ta fenje kam go nina menaka atun ekam balan mana kurash emi oti komme mihgumච්චස් වාජිබේකම වකම අස්ල හගීකතුක දැන් අද කුරිම සෝෂල් මීඩියා වහක දක්කල මලවන දාන්න එතකොට කොණේ මේ එගොත මුන්කර මනාකුරාරු කුරිම මිබුන ආම්මු කොන්නේ ජහෙන මුන්කර මනාකුරන් දැන් අදි හැම යා කීග මේ ඒ ගොත මුන්කර මනාකුරා ගල්ගොන් මෙ ජහෙන හැම හික්මත් තෙරිකම් වෙස් අලගොන් මෙ බේනු කුරන් අදි මේ බොඩු නුබයි නුවත ෆසාදෙන් ඒක සබොන් ආලා නුවානේ ගොතන් එක අලගොන් මෙ කුරන් ජහෙන අස්ල හගීකතුක den ama share men mujtama wes bay farama fenna kamen mi mihuna ifarala mihunge wahagatan hoda mi tantanuge wahagata fatura hedu mi gota mi mihuna farala hedumaki konka ekam balakam ganinama mi mihunna farala emihunna be gotu jasus kurun nota mi emihunge kun hodan ulun ei aslu hagigatuge ei wara nubawegen wa amale kirit qur'anuge sekam mana kurawwa fa amalen gotun allah subhanahu wa taala angawafana wala tajassasu tiyabami ekak waneka ka farala jasus ko nahadar mane ke enage faahwatan hoduma nulesh adi ekak waneka ka be gotun ghiba nubunash imam be mistakuna mukhatab kurabba allah subhanahu wa taala angawafwa baspule adwes mige turu mi mistakunge mi faafatan hoda ecche faalu kurumuge nuba kanalugumne inginde mi rasul sallallahu alaihi wasallam hadis paspulagana mi man satara mu'minan aw musliman wata mu'minaku wata muslimaiku mi forwaf kamuga waninama rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurabba fana allah subhanahu wa taala ene qiyamat duwahu enage sirrutan allah subhanahu wa taala ko fona kanta allah subhanahu wa taala forugova devwan adwes mige turum bayin hadis paspulta aswe mi man ayyara akhahu bi dhanbin ayyarahu Allah bi mithlihi qabla an yamut mihaku enage akhage faafatan ena faaluko mistahunge meduga ekam faturafkam go aninam efada kame hama eneya Allah subhanahu wa taala ena marumuga kurim imbor kurabwan mi wara nurakka terkam asu mihunge faafatan hoda e faafata fatura e batunam kuruma kiyas wage gotu mi mujtama mi fasadain rakkatere kurmattaka nune e mujtamaigga fasada mi vedane wara bodu kamekkanne mi duluge afattaki alon men dulun mi kure waraggina faafataga sabun mihun demihun detere jehi eka kanaka kan nafratu fedimika waraggina kanate ba hinga munde alon bayak de daneto mi duluge afattaki kobato duluge afattaka balakam gonina emme foratam duluge afate gotuge menani dogo hedum aslu hagigatu dogo hedum ki ei hagigata khilafa me wahaka dekkunge misalaka kan hingi goy egota khilafan ena komes wahaka ebno den itur tafsil kanu dekamone doga ki konchi kalgon menege den ghiba duluge afattoge terege himena anekkam ki ghiba bunu me ki ei mihaku nettanigga enage nuba wahaka dekku enage hure ena nuruhe kankamuge wahaka mihaku nettanigga dekkunge den anekkam gotuga menane debawdu me ki ei demihe demeduga mi fituna fasado fedduma nuwat demihaku jessumattaka mi demihaku demeduga ruliverkan feddumattaka nafratu feddumattaka gos dekki wahakata bodu kokke mihunge gatuga den anekkam gotuga dula afatta ganna mi ilman bayan kurwa kamin furassar kuru alame kuru mi hama algon mujtamoga warabboda aamu fa kamin adi mihunge abura behum bes mihunge aburu katilu mihunge abura behum evesama den adi mige turu ehem mihunge sirruta hama kurum vesei mi duluga afatta hoge terega himene kamen adis mige turu fahish wahakata dulun dakka e wahakata mujtamo terega feturum vesei duluga afatta hoge terega himene kamen mi wara nurakka terkame Allah subhanahu wa taala angafane ma yalfid min qawlin illa ladayhi raqibun atid miha enage dulum beru kura komme bahel liuwane malaikate wa haluga menu enage dulum ena baheb beru nukure Allah subhanahu wa taala angafane hemima e ayatun algon nenge algon men dulum bana komme bahake liuwene echek shedama mi algon menge terega miharu mi dulum mi kure faafata miharama ingilitako eba kure munde mahake social media ekisa man sataw hama mi ekame
තෆාතු ගොත මිකුරන් හම මීගේ තෙරෙත්ත මේ කන්ත ස්වාදිගෙන් දාන ade ege ves mi shakken ek kamenno ei mi misal ka munkara manakurum hadisa belikam wals atun futa furta me ado emi algon men galamun e bayan kura ecche kives hama ei algon men ge hituga ufede me shuurta algon men mi beer kollani eggotaki dulun eti beer kollun anegotaki atun beer kollun hebi hama ei en hukumege tereya ekam wadigen daani mi ei algon men galamun nota keyboard nota engecche medur ko algon men beenu kure kam gone se hassak made minga samal kan denje war muhimu tankole baade kan algon men befene mi fake account taka mi tafatu eki kaaku kan nege war sirru account tan hadagen ege fahatuge filati begen jamaaen hadagen by far anebba far ekanima ekani befene mi hunna behegutum wahagata fatura tan hama kandeligem buhutanu tu e wahak fatura mi ha visenge timanna mi faturani doguka beenumeki koba anem miha kommes gellume dinu nuwata timanne kommes faada qur'an ekama nuwata timanne kommes khala niumata nuwata kommes khala baaware dibene ekama anem miha ga aguwatta daage nuwata gellume din ehme e beenumuga mi qura kame ki asfagi gotuga mi gotam mi amal qura mi hunga kantaka bala kamu ganina by far be flong itangara hon fake account vima den evves mi kanne gene ekama ko allah subhanahu wa taala ekam denudugam wana ila subhanahu wa taala ekam diuwan ehmege mi luqman suratu sunna ne kalifan debina sehettoge terege kalifan darikonna debina sehettoge terege bayan kurawa dar fulai kudu dar fulai mi allah subhanahu wa taala revi ottarige minbar amale kurikamuga winama sekam gennawane ekam wani kalu hileige terege revi oshakimi mustard seed algon me ke evar kalu ecche kalu hileige ethereal dima baladima kanenge nas hagigatuge ei hilage bike kame nuata faha kura kannege ege eterellime eme eha sirru koffa hunna kantattaves allah subhanahu wa taala qiyamet dun gennawan egotu misala badakam ganena algon men medu keyboard nuata mi phone ge screen ge furaga huga tibegen algon men dakkawa kiha sirru anato ege eterege hunnane wahagata eti ebbes miheka nunna bera fenna kan anegota badakam gawaninama e kahu kamen nege ege dakka puri wahagata kahule tego allah subhanahu wa taala e huriha kame tibain nun he mene fake account en hada mene kam ekkogge me wahaka dekke ene ga amodu hama adifun yaen allah subhanahu wa taala qiyamet don hisab ballawane ballawaru genege ekam bes gennawane ekam dokuman ge faana kadek faana dari karunna sehat debu sidalwane kitam me kuda kam ekkoffa kam gone kitam me sirrun kam ekkoffa wi kam gone ekam wani mi uduga kamuga wiina mes nota bimuga gelli fa wi kam ekkam gone allah subhanahu wa taala kam genes hisab ballawane me wara swagi gotuga urakka tere kam me kam kim sheda misalakan hama mi ala medakkani doguwahak fatura misalaka mihegge kibaga hurisife nuni mihako kura kamegge waha kame bayan kurani hama mi gota misalaka social media ga mi gota wahaka dekkun ei masale tunu mi gos kametto e gota misalaka mihako kura kamegge wahaka ena nuruhe kamekkamuga waninawa ena e wahaka dekkum algonmane ben e wahaka dekkum kurin ena ekam kofikamune ena nuruhene kan eka ehem vejje kamuga waninama rasul sallallahu alaihi wasallam hadis pasfulga bayan kurawa afaden e wani mi ghiba kamuga asma hagigatuga e gota mihege nuruhe wahaka dekkum ei ena gaga hurisifai kamuga winamis ade ena gaga nesifai kamuga winam sem ena gaga hurisifai kamuga wahaka dakkaf kamuga waninam ekam vegam medani ghiba kamuga ade ena kiwaga nekkamegga wahaka dakkaf kamuga waninam ekam mi wani dogek kamuga e degotun kure eggotakun enage kibaga ifafa riyevigen dane e wahaka dakkaf kamune shedam almen program ga ganda kam nimma kam me man imal kurin mi almenge mi muslimunge meduga ahowantakan ala ko dirumatta kalmen samalkan denje kan tabi skur ko vidal defa ade emme furtama kamaka nge algon muslimunge meduga mi ahowantakan ala kurmatta ka algon kuranje ekkamaki rasul sallallahu alaihi wasallam mi hadis basfule gan mi bayan kuraba fan mi la yadkhulul jannata hatta tu'minu tiyabamihum suwargan wannane iman vejje umadande adi tiyabamihum iman vejje kamuga wegen nudane hadis pasul ban ko tiyabamihum iman vejje kamuga wegen nudane tiyabamihum ekaku anikaku deke lobe vejje umadande hemvima suwargan wannane iman vejje umadande iman nuwan lobe vejje umadande den yafa ekale fanu bayan korabani timan kale fanu bayan ko devvan he tiyabamihum ekame koffi kamuga wanina tiyabamihum gameduga lobi ekule wegen dane kame ekale fanu hadis korabani afshu salam bainakum tiyabamihum ekaku anikaka salam kurashe
hema salam kuru muslimu mujtamaigga ekaku anekaka baddal wima salam kollun e danna mi hekkam go winus nudanna mi hekkam go winus bayan ko salam ko fikam go nina malgon menna ekamuge sabun aslu hagigatu go hitu go honna eta baawaru nafraten aslu hagigatu go beeruwegen dane mi demihunge demeduga ekurikan aadawegen dane mi ekaku anekaka ihtiram kurum bodwegen dane adi lobi ituruwegen dane me algon hama mujtamo tere galgon eta faharaku mikam wani algon hama tajriba skure salamuge sabun hama ekaku anekaka ihtiram kuruma doebba gadar ufdigen da kame gotu emme fortama kame gotuga e algon men kuram we kamaki e mujtamoge gulum warugada kurumata den anek kame gotuga ekala kurin algon fashamum bone hadisaga wi gota mi hi algon me kommere punidan onna eru algon bana timanna hituga kom muslim ahka meduga to mi adu nafratu feduni isna fikor kolno timanna ene maaf kofi me nota timanna ya me behegotum timanna ruliyanna kahala bahe timanna aduma bune timanna ruliyaru wali ka hoto nota timanna ya behegotum timanna ya mi jessun kuri ka hoto nota timanna derakolli ka hoto timanna e huriha kam timanna ge hitun ene ya meduga fuhala timanna hi maaf kofi me timanna maaf kofi me e manake maaf kofi kam gana aneddo hela e waga dakkagenwa emimbar nehmima emimbaran ena mi ebajehe emimbar maaf kofi kam ganen me woni hissaaf fa egotan hissaaf korwe ta algon me balanje muslim ane muslim ka meduga den abudu es algon me badan bi mi hunge kiba gohri hewkan tattoge wahaka dekketo mi haspoda eran inshallah mujtamo es hewarangol tanik gutuga badal wegen dan den hame ya kiga munkaratta algon me mana kuran jehen munkaratta algon me inkarus kuran jehen ekamuk ya kiga mi hunge wahaka kanreligam wakmi ge wahak buna gam ganinam ehem mihun gaatuga enage heyo kantattuga wahaken alu wahaga deketo vi haspoda masike kurumes ade shehar bada shukriya tama program debe utkolta adal me mirege program nimmala fem wakelani alme mire migenesteni khutba inge 22 wana program alme mire migenesti mawduaki tiba mi hunni dobiwa akhuntake kamuga washe almen mi mirege program nimmala fem wakelani ummide ki tibe fulunnan hama mirege program wes ituru ilmi malumat take libigen tiya kamuga anikas anna haftage aatu dogeregon ashajjar tibe fulunna badal ko ummide kalon wakelana और बड़ा शुक्रिया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू